Blay Pibaro na Don Bosco Media Network, Yuan Rakshapi ki KHUBOR NIAM Kajala, Jong Katayo Balay, Jong Banay NAILAR, Arhajar Akusan. Mat Bakong San Hakani Katayo Kilong, Lepintia Jathad, Yo Reverend Padar Francis, Haulum Kentang Kabalang Latin Kra. Lejingo ki Kana DBTS, Yakarilik Udon Bosco Bakut Hasora Ringkat Kajinyat Pilgrim. Bat yo nongkit kam bethamai ke Sengrang Ba Catholic Zone 7 ke Shillong Archdiocese. Bat mintangin pasyi ki KHUBOR bakhamnya. Haka arpoi terik NAILAR arhajar arpusan ki pat reunget jang kabalang Catholic kiling do ki bahaying sem bat ki we ki reuniam da kajing sngo kya mensin bat da kajing benut ki lawan shakajing le niam bakhatdu na kabenta kajing ja thait bom jikut jong ka mensim jong upadar Francis Kharwan lang Ubalaklat no haka arpo terik NAILAR Hanazaret Hospital Shillong hakapor prabaji min step. Kini kajingklat no jong Reverend Padar Francis Kharwan lang kalongkum ulo ubaka dum shipor ya kajalan nyamba Shillong barok kawe. Lakay Reverend Padar Francis Kharwan lang haka arpunyo terik naiwing kat kendai spa saubusan. Ulalong uwi ni kiling do so ningkong jong ka St. Paul Seminary apa Shillong kabalas dang house niam kat kendai span lupuar. Hadin kajing pendep i kajing puli nang ni, ula pendep i kajing puli philosophy bat theology na Punamali Theological College Madras ya kabalakot Tamil Nadu menta. Lekentang ling do so blay haka kat praterik naiwing kat kendai span lupuar. Hakini kisan pulai snem kajing long ling do so blay Ula terei haki babun ki parish jong kejalan yang ba Shillong. Ula long ubetebit ha kerwai kasiau, bat ula penok baha lingba ki jingruai pen mensin ki belarung ha kot jingruai lenti beneng jong kebalang. Hakini kemas bekut, Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ula long unong kenya ya kemas bekut ha kejing senran lang Bishop Bernard Lalu, Bishop Wilbert Marwin, bat ki wede ki Lingdo so blay. Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ulaong. Kajing kraw basisha jong kajing kalong ban na kabenta ublay bat na kabenta kiwe. Upadar Francis ula persyang banle yakani haman na kijaka ba utrey ban iit yo ublay bat ban iit ikibriyo bat ban iit ikipat riunget. Hakini kesngilit on tep ya kamet jong Reverend Padar Francis Kharwan lang lakren sngongo da uway ni kipersa jong upadar Francis. Reverend Padar Edwin Kahit uparlok ubakia pulilang naduk basdang ke St. Paul Seminary apa Shillong bat ubalakentang lang ha ujo usnem bat Reverend Padar Francis ulay thuo bat nyautang ya kajing jongki haki sngi bekidang puli bat kumjo haki jing tere jongki habriso wan utray. Ulay thuo ru baha kekenhun baningkong kibarung hakini ke seminary kidon kat prangut bat sangut naki kilalong lingdo. Nakini kisan ngut kiling do kisok ningkong jong ke St. Paul Seminary laingut kila klak no bat menta usa satang Padar Edwin bat uwe upadar lingdo jong u. Nya kaliang kipat ba jong ke jalan yang ba la keren do ba Wilfred Keleng IAS retired ubalapin kenmawi ki mati jong ni uling do kamtam ha kaliang kesap ba ulapen no syakabalang ha kedur jong kaput katem bat kijing ruai lung mensim ki baken thup menta ha kalenti beneng. Diki hajar ngut ki pai riunget ki bahayeng bat ki lok ki jor ki lesenran khatdu ya uni uriu kraw kabalang sya ulum kentang bat mkra. Wai nam tai Father Francis kawalang kam tam baro ki bahayeng asem wewan lang kani kapor ban duai nagabenta I Father Francis kawalang ipan ublay blay ukhu yaki bahai ngasem bat tiang hun yaka mancung play wa play la chim no yai Father Francis Shaladi bandan bat u happening banya side lam nakabenta ki bahai ngasem baro Pakistan be hakani kasngi karbang ai kublay pi baroi we pi we yuan haniru bandwa shisha yo Father Francis Ulang do jong ai sai jong Shillong. Bala syakri ya kabalang jaga jingie kamansim IT load yeladi nakabanta kiwe. Pias ngau ka tin play ka basultanat
Bayhap haru bat kancing im jong Father Francis Kawalang. Jing pale benengkong kitab jo kancing start. Kabaong kumni ki mensem ki bahok ki dan hakikti jong utrai. Baro ki bahok ki dan hakikti jong upelay. Baro ki balem papertei ki balakrat no ki leit bat ki sno bat upelay namar ki dan hakikti jong upelay. Jadi ni kapor Father Francis ru la persyang kat bala abad im hok im ka jai next camp kum reng do chung belai belai ti ka jim bad yai next camp ban lo nong sharai bobha klempep udan hakti chung belai ulai sha shitom ulai ti lot hau belai men bau belai men tau belai bal sim noi u sheladi ban shong bat u shijonam hakaching suk happening Namar kata kacing krau basisya juga kacing kalong ban im nakabenta ublay bat nakabenta kiway. Father Francis kawan lang ulale ikani haman kitaka pa ulatray ula parsyang ban iye ublay ban iye yakibreo ban iye yakipadba baro. Yes no jing pule kabaru kabasutanat. Kabau Paulus berkuat utah Pakistan harum. Kabaong omdan nangi hangi ban im nakabantai ladi. Omdan nangi hangi ban yap nakabantai ladi. Paulus wang ladangi im ni im nakabanta utrai. Ladangi yap bro ni yap nakabanta utrai. Father Francis ula im shisya kaktin ublay. Kat kum kaktin chung ublay. Kum ulang do ula imha ba impura kat kum ka sign do chung play bala pen kam ti hau ula imha kum missionary bala sumari ku we de ka men sim cherhem de mentaru uklalong jong utrai leng ba ka chi yap chung la im na yap ru i dei chung utrai chung play hi long sha kadar dau Paulus bakhuat hakashiti ju mentakas ni dengan snow comment snow hun bau Father Francis long jong utrai hakani ka chiap no churu ulai show play yes no shu gospel bab takas ni ka bastunan bau try jesu on daladi ngalong ka chimi pat bat ka ching em jesu la pentingan ya ka martha ka baong ngalong ka chimi pat bat ka ching em Uta banget hanga un im wala daw layap. Henry uta banget hanga unom yap lanolanoru un im junam. Kani kacing kulas kem jong try Jesu hakitu baro ki banget hau. Ufara Francis ulangai kem hau try Jesu. Mentau dan hanga boram jong try Jesu. Ni gens kem kata nama balai Hakasi bayo baptismal ongi ko kuan pikwa ayu ni kwa ay kacinget kan peniyo ayu epi kacingem bom cukot leng baka baptisma leng baka cinglong Kristen leng baka cinglong lingdo klempep uladon bat ublay menta ya kacingem bom cukot kum ka Martha ba ka Maria ki sungsi habala khlat no Lazarus Henry pade ki dap da kacing kermen Namar ujisu lakula leng ba kaktin chungu ba un samipat hakasi khadu para lok Pakistan bi hakani kasi ka bangiwan hangni bandwai hoj ka diocese ka yam sosi baladu no ayaw ni shakri chung play ki bahing sam nuk sosi Henry pat ni kan mau ya ka chim jong Father Francis kawalang Kisap prepare chung ngilai sngomani. Francis pakawalang udan kisap prepare la penenkam nakabanta ka buram ublay. Nakabanta ka kam chakri ublay yakabalang badik para brio. Ulalong ulang do nakabanta ki way kamoto chu kalong a man for others. Ulang ulang do nakabanta ki way mne yaladi. Kapor baudan kisap baro Berkacing iet IT lot baru buat kalong nak banta kiway
Ngi ka chiem jong Fra Francis kawalang. Lalong bakit kia ki kam cherai. Haman le ki Paris belapan kam ti u. Ulaie ikilang berat. Ulaie iki para bengek. Ha ki jaka bapebra ped bula trei. Usumar, upentengen, usumar, usyakri. Ya baro ki badon kam. Men bawra long tau nong syarai jong ki Paris baped. Nang ta Yesu lolong noyalap bat missionary bapau nam. Lalai ciki rakyat raidam jong ka silong ai sai sengi hasor hanong kendong habaro ki cakap ba ulalai la persiang barabor ban penbaptisma de ki hajar ngut klempep lolong syau missionary bakrau de ketien de ki kam bulakren layalap manualami ki breu syau belai lalong unang penyai bat noyalam bat nong hikai bat tibet bha yiki kamba per balapan shet hu kam tam lele ulalong utau bala start ya kalitchi kat shaba ulalai ulapen bha yaka ching le niam le rukom de ka chi kai chung ki ching wai ki music ki bau ladon kata ka sap ko phang bolale ulalong nong thau ching wai nong tem ba pau nam ki ching wai niam ba per ko balai aslomani bala persubhayu belai ya kabalang bat ki pai rungai ulalong nang tho kumbala yesgomani ki sap belai ayu la tho shibun ki got kabala kring ki breu kam tam kada ka got pangka chi isnei chung belai baro ki la pule ki ne got bala kta ki ulalong kerpang ka chi im chung jing sngoret jing shida jing ye jing kring ye bun ba cha belai bat cha kabalang dan namar kata kacihikai, kaya kacihim cungu, Fra Francis, nakabenta cungi barok kalong, ban im nakabenta keporom cungu play, bat kipa cungu, kebaong Paulus cakisi Roman kasau nyau. Pendun kamhai kisap kipong nakabenta kabalang, badang benta ka imlang kasalang, baong try Yesu kospel Matthew atpesan kasau dulaipo, ka parable of the talents. Balong kinong syarai kum kedonot cung try banjan sikilang berat kobong gospel Yohanes shipau kat way the good shepherd ban im ka jingkan man jo ka jingim bom cukut gaba ka jing songsi jo ka jing yap kinam don chu kobong kitab jing pen pau arpu way sao nang ka mata jingim dei ban ka jing songsi habayap not ka jing kemen membalengi le chu play Namar kata ke KHUBOR cik petengan yabangi baro ani ki bahaya ngasam kin men bat kipara bat kiparung ngai baro banya impha kumbalahi kayangi dau Fra Francis kawalang leng baka balang jungi yakiling do bakiruniam ka jing im jong new sakri jong blai kalalong kenuk sayangi babloi khot yangi ini banya ini balong ki jong blai bat ki bashirhem hakacing tray cungi mana kapor. Happy bara ki pairungai penkan mau bau Fra Francis kawalang daga cingye badaga cingye haki doanot jongi bara ban ie yo blai ban ie para brew. Fra Francis lo pendap ya kacing mare thong lo yai ni akacingye lo job ya kacing mare thong cungu kumbong Paulus skiba Timothy sau nyau lu pra. Dongin ai tiu play kamen sim bakarda jong Fra Francis. Dongin ai kenmen nak jimi pat jong try Jesu yang iru on sepen mi pat lang. Dongin ai peteng ya commission jong try Jesu gombalai kai do Fra Francis yang iru kumciu. Kum kadak jong kajing rakhi kesengi kha jong Don Bosco bakut ka Don Bosco Technical School Shillong ha ka khatn riu terik NAILAR. Kalau pelong ye kejengyat pilgrim sya Don Bosco Shrine Sora. Haduk shispa prapungut ki samla shinrang rengkat bagi padar naga seng solution bat ki brodar jong ke DBTS kila shimenta da kejingriu blai ha kini kejengyat pilgrim. Lasdang ye kejengyat pilgrim ha kapor shipau shiteng min step bot sekamas bakut ha kapor khatway baji. Kemas bakut ka long ke basyong blai haduk kata-kata.
Baru ki bersyimenta ki kenmau buram ya ke jing e jong udon Bosco bekut ya ki kena samla bat ke jing minot THUP jong u shilenter ke jing em ban penwandur ya ke jing em jong ki bebun ki kena samla. Hadin kemas bekut baru ki bayadon lang kila duai kerpang hakmat ke relik jong udon Bosco bekut da ke bapan ya ke jing esat bat ke jing kerku jong u halor jong ki. Hakani ke jing yat pilgrim kila let jingo ya ke ying mani beningkong asora balatay di ki padar Salvatorian. Lapen kot ya kini kesngi da ke jing let jingo kai ya ke jing itenat bat ke jing itiang jong ke sora. Kani kesngi ke lepelong ya ke samla shenrang jong ke DBTS bakin penklan syuk-syuk ya ke jing day para maki shi yang shi sem. Haka kat trik NAILAR arhajar akusan Reverend Padar Caldinus Majau Parish Priest jong ke Umber Parish Ubalongru Spiritual Director jong ke Senjuk ki Sengrang Ba Catholic Zone 7 Shillong Archdiocese. Ulapen scam bat penkop bori kinongkit kam bethamai jong ke Senjuk ki Sengrang Ba Catholic Zone 7 Shillong Archdiocese. Hakani kesngi lasdang shwa da kamas bakut balapen minta da usok blay Reverend Padar Caldinus Majau Parish Priest Umber haka jingadon lang ki sistar ki pat riunget jong kani ke parish. Lapen chit pensngan ye kani kesngi da ka jingadon lang ki nongkit kam barang ba jong ke Senjuk ki Sengrang Ba Catholic Shillong Archdiocese baken thup na du President ba Carlos Carcongor, Secretary ba Richard Kahit, kinongkit kam ke SACYM Zone 7, kinongkit kam ke Senjuk ki Sengkentay Catholic Zone 7, Sengkentay Sengrang Ba Catholic Umber Parish, kilong kemi, kilong kpa, ki kun samla bat ki heparit. Kinongkit kam bethamai jong ke Senjuk ki Sengrang Ba Catholic Zone 7 na barok santli ki parish ki baha apo ke Shillong Archdiocese ki bakenthup ya ke Maulasnai Parish, ke Maubri Parish, ke Soalat Parish, ke Umber Parish bat ke Sning Parish kilong. President Bat Niki Karthangmau na Sning, Vice President Bat Dishordon Lingdo na Maubri, General Secretary Bat Nobin Kongsit na Maubri, Assistant General Secretary Bat Provincial Lingdo na Umber, Pastoral Secretary Bat Beliroy Lapang na Maubri, Assistant Pastoral Secretary Bat Pascal Lingkoy na Maulasnai, Finance Secretary Ba Steining S. Nongbri na Sning, Assistant Finance Secretary Ba Living Stars Imli na Umber, Publicity Secretary Ba Severin K. Imyong na Sning, Assistant Publicity Secretary Ba Austin Lingdo na Umber, Sports Secretary Ba Penyokbor Mukim na Soalat, Assistant Sports Secretary Ba Hillary Shadap na Maulasnai, Social and Cultural Secretary Ba Suklang Karthangmau na Sning, Assistant Social and Cultural Secretary Ba Hubert Dingdo na Maulasnai, bat kenthup ki prangut ki executive members. Hadin kemas bakut layo ke jingkren ai kublay na President bethamai jong ke Senjuk ki Sengrang Ba Catholic Zone 7 Shillong Archdiocese ba Niki Karthangmau. Ilakan pantrai mereka kapan leh di bekam yang bekam nak bentah ni way nak bentah di kasar nak bentah di masalah nak bentah jawab. Pada kesini bagi juga jika ialah menunang hari ini hari ini pun kita misal sunan jawab bantuan pikiran pasca percasuan kesur jawab dan pendek dan provinsi dan jingim Panpenyang yang cisu hari ini Muslim tinggal di Inggris itu. Bahawa unikan unyalam panpenyang nanti doa. Nada disimpan bagi jingkan program sekali bagi sementara bagi kesenggara bagi sunset tingkat bagi yang tiba. Rambat tu jangan semua ada sisi simpan naik dari terbang lebih. Hai kani kesni play kapapato jang porainya
Nuya sial nanti kai kita kita play nado kita trong jaga kita kasih cici hero tak pandang ke gospel berkumpulkas kata dalam today ya ini jumlah harga siuran kata dalam today berpisah kamu gospel tentang hati kalau cikan do cikan hati kalau insya do insya hati kalau Krishna do Krishna depan ada kesini pride kita nado kecipre yang kita lupa kabar ai kita challenge nak bantren yang apa bantren yang cicisya bantren yang apa yang apa kita sah dalam marway winston yang kita sah marway dia nak tahu kabar kecil nanti aku nanti siapa Jadi orang berkerja orang yang itu masyarakat ini pun tak ini kita berusaha berjimat berkat dengan Tuhan. Anda beri yang jika doa dari sisi hidup. Kalau kau ingin baik-baik, pandu yang akan menjadi fit yang berjisu. Saya kamu yang cakap dia yang berjisu. Dia nak nama kita nikmat. Kita nanti situ berputar. Kita nanti mandai, kita lihat banyak. Tinggal, aja kalau nyampen, bocah kerja, bocah lama, ganti menong kepada orang. Dari pen ada gospel mengenai step. Itu Yesus, kompus ini jauh dari Yesus. Mentapa orang fikirkan orang yang wanda kepada Yesus, mereka nak siapa ke Yesus, ini ada ke Yesus. Mereka tahu kita confused apa yang diomong. Keluar semua. Kini kita kita mulai. Namun kita berjuang bawa apa gospel, bawa ini kita kacang di sini kecil. Dan aku selalu hari di bawah. Kita mulai yang disini mulai bawa apa itu bawa banyak. Dapat yang menghadapi bandong rapor di Basdor, bandong rapor keting. Trong đó cả tin cho chính xác, cả tin cho chính kiến, cả tin cho chính nhân số. Kamu kosong. Dapat kamu ada yang beri begini, gimana? Ada yang boleh kamu yang beri, yang jisu, apa yang gaji ini, karena bagaimana? Kalau senang gaji kan? Ini dapat gaji kan? Karena bagaimana? Kamu kena syariat. Yesus juga mengerti orang. Nama NAILAR punya aku dengan kesulitan. Tuhan bagi dengan baik kita dengan Tuhan kesenjuk selamat di selesai. Kau boleh try buat jalan ini. Nama lagi buat begini ramah. Bagi long dengan long jalan ini pun senjuk. Nampak election Archdiocese Sulsel. Bandang air bentah hakiru. Bantai kependian ke Perang Jami. Kunta bayi kain rai. To kedua ini yang bertumai. To bendang ini mensia berkuat Jami. Mensia berjina legisan. Mensia berjisautu. Mensia berjisampang. Mensia berjiatrelang. Mensia berjiatresya. Mensia berjiatli. Pada mensia berjiat manusia. To abu kita bicara di baru, kita jangan tuan bicara di kepala. Bagi beri baru, berkantam mengenalkan air yang berburam yang kita berkoi ke jami. To mensia jami tendensi lagi, kunta dia bertemai ke jingan, kini terlih ke jingan, bagi jaya kita ke jumpa apa jami. Memilih bagi fuja junam la junam. Kecil dan tentang diskus, bahasa fikir di medan, kepada itu narita dan dipanggil berteman. Tu menyuai. Kau boleh berbuat baru juga.
ni kerpan dan slopa pan kerku begitan ya kini kisah ke beda kibadon kecing itu ya kecing mengelam jang kini di rampa jang sun seven to kini seni ke jang bati benar ya ka prabu da pres putra joni ba program ada Pak Yeri Pak Gades dan Pak Richard selamat semua. Dari baik Asmil Amin. Kublai Kumaria.
ini kamen kesnam jungkrai jini Jesus Christ. Ada por dia kuman snopa ulap yang jinsya citong ulap simyok barba ayu kemi ulap dia itu Quran sundahan ulama dosen barba nakade kibaro namar kene kamau kemetuna yang IT nakabenta jompi. Hal itu pun lebar, ulah sini kepuri, berbaik yang lebih, ulah ayat ada di sebelah Allah. Dosen batu di nakari piparu, nama kini kalau kuri senang tengah, jauh jutaan berteman bang jukun, yang pemilih bentar jampi, pada bentar juga nak bentar kecimah pipa, tu lek yang kini penting mau dia. Kacing mayang jauh kecingin. Lima kini kesayangan, ni kerparit yang jisne jome koplei koppa. Pada kau yasne dur yang uang yasna putih, enat nong ini nong kau bentanem batu agi himapne. Ipan kini kau pris kudra jemi. Soha pendem kini bentar juga kosong. Hamar kekecil baik juga di long aman. Kudra yang tingkat papi. Tuh beri penjenai nabi yang jing mabah, projek pun nabi yang jing yang juga jangku. Tuh beri penolong kita no jampi, ibadah sekolah kita selalu jangku. Pendak lagi yang jing men bang cikun. Ayat siapa nabi kerja dan tiga hukum jangplay, ibadah sempang ibadah kepada. Penolong nabi kena pentak bagi payeng. Bagi jumpa jumpa play papot baru, upah berkut, bersih berkut, kan dia lebih bersahabat di jenam la jenam. Kiri esok, bisa kuyoprai dan jiang jampi. Pak dah kini ke khubor ngila poi shika bekut jang kini ke THUP khubor. Ni ai ke jingket bok ket ruang ye pi baro, bat ba pindon ha ke jingkot jingkia pinchat pinklan. Ni kerpat ipi baladadon ki khubor baja ki parish ni kishnong jongpi bapin pa na pentip shangi haute number badon ha ke screen jongpi knang bengindang la ban penmi man katayo yi ki khubor niam ke jela. Kublai shibun ublai un kerkhu yipi.